Ya kani ka khubor lawan raksha phi daka AH and Veterinary Department Shillong. Kasorkar India kalabu ya kathong ban rat dingkhong ya ka foot and mouth disease lani ka jingpang nyang khnap ka jingpang ka bajula bha ki masi ki moj ki langbrot ka blang snyang bat ki we kasorkar Meghalaya kalakarpat ignori jingri ban register ya baro ki masi ba ki moj chungki da ka ba pendeng sa skor bat ban ay ka tika injection yada don kam ban ay ka ni injection yada RC na ka sisnem bat ban sedang nadu lai banai karta but sa ka booster hadin chi banai bat sa but biang ka injection hadin ka hnriu banai rat dingkhong ya ka FMD lingba ka NADCP kasap ka ba ubriu udon ka juyai ru rengkat bat ka jing sngotanat hagane ka kenti ka bate CTV ka wanra shapi ki nongpet ya ka wei na ki khubor ka bayadei bat ka sap karpang jong Samla Wanhi Challam ubala penon kam hok ya ka sap kat kum ka jingyalam jong kapor Usamla Wanhi Challam udei basyong ka sa hagadong chiliang rai kabadon ha jowai bar udei ukhon prangsngi jong uba ohiwan lamar bat ka kong Mariuda Challam ha ka jinglek yu kejat ha ka yeng jong Samla Wanhi Challam ka bate CTV kala yolat man sakhi ya ka wei na kisap bat ka jing sung tunat jong uni Usamla kalong ha ka draw ka jing Shna ya gitiar balai phojaj bat hadu ki para arngut jong u kata usamehi bat ka sani kawan kidai ki badon ya ka sap drodar babonjat bon rukam Wanhi kat kom ka jing etho jong ka kme jong u nado karta ka badang rit uju smutanat bhai ya ka jing draw bat hagarta ka ba prasnem ula sedang bani shimenta ha jing yakop draw bala panlong daga Women's Welfare Organization Sainrat Jowai ha lengkho dap snem yap ukyang nang ba klawat kari penar ri khat ar daloi nado ba udang late school udai ubaju sngotonat bha bani shimenta ha jing yakop draw ba pair bat ula yok laru bani shimenta nado ki jing yakop draw bala panlong ha district level ha state level kumjuru ha national level kasap draw jong u Wanhi Challam kam shim lakot tang he ki kot sada ni ki chart paper nrei wat shaki kenro yeng ni ki biar bat yakani la sakhi ha ka wei na ka kamera jong ka yeng jong ki ka ba ula draw ya ka dur jong ka kme ukpa ka dur jong u rengkat bat ki para jong u om tang kata ula draw penuan dur ya ka krempu bon ka badon hasendai kaba ka juk start menta latip ya kata ka rukom draw kum ka 3D painting Ngam cham e buram da AI outbreak rat AI bekpa e wiyung sam kilok jor kamjo la ye chnong thau ki wada kerchan be ngai di sport be ngai ka em di kam bha ngai le ta e buram ra khamtam ye bekpa wada pencelur kita sport dengan yang oleh ikan emikam juga ngah kita oleh, tapi yang jet draw ngah juga yang sukia juga senyagi ya oleh, tapi percang lagi oleh, tapi juga oleh kami tak di portrait painting, landscape painting, di sketching, juga import oleh ada live sketching dan ni am tu sketch paper, tapi kami juga yang digital art, yang kartun, yang kaligrafi, kami juga bagi animations masa. Tapi kita juga pernah mengenai oleh animation tak newangan duk nak kian duduk draw duk pinya. Tapi kamu ada kian penting ini kesab bagi dia ialah kesab draw pinya apa. Tapi induk orang kini dah jelek, bayau draw, bayau paint, bayau improve ni. Kamu tak kadang ya import sini ngalah dang tip cocok ya gi jet painting, jet di form yang art, kamu sculpture, kamu realistic painting, abstract painting, kamu juga bagi kartun, animations, dan dang your inspirations lah negi artis kiwa ngayu apa social media te ikat ki video ya ki sniao ye ya le de perchang ba ge le tangwang
kadang le navy dor navy painting jadi cema wa haga abstract painting ma bene ga painting wa i penchong dore penchong jemut yang di dor we i droy cema wa bon gi room sao thu ka ta nete sa em ga ta kom sin nga wa ko au le yi gi jet art ko wa yi u pen sao thu gi bro de wa đang đúc bách thì sao thốt thì chính một điều ý gọi là vô cáiแต่em how em cái này lockdown em này được yêu khỏe conแต่chân ở cái animationแต่bắt chăng ở lại animation đây là một cái inspiration này vì artistแต่ในcái cartoon của chú bách là trên mọi cái ideas màในcartoon của chú bách là lẽ nói cái animationแต่cắm chỗ lẽ cái animation này bà mang đó kui la o yarap kama haga perthago kami hapdeng kisngi kitayo kibnai ba hab ban shong yeng nakadaw ka jingpang khlam covid khat khandai Wanhi nalor ba ulapulot por ban draw ya ki dor ba bon rukam ulapulot por ru ban Shna ya ki cartoon films ne ki animation film haga ktin panar ba ktin khasi ki bakren sapang ki khana barim baja kum ka khana ukyang nang ba us em size ner ka hima mangyang Umar Palangki, local taxi, bat kiway. Kacua Shna ki animation, da pentip cakapay coba, o embek dua wirap ikinya, kan em ki story, tadi kan em ki perom, o kena baginya, tayo siang tu yo tip akmon Shna ki animation, tayo ja siang tu ni dang em cok ki perom ki kuah yo siang tu jo pani rap an dengan nyasang dia nga dan negi kong yang nga kong kha yang nga da irap bagi ngayo lei hagi voice ni kan em diwa em kam ma hagi video tadi irap da penuh jemut bai ta dia yang nga la hagi tegi hagi illustration ni hagi MVR clips di irap bai ngayo au chna ma au chna lang dan kita pasal kita nak ingat hyper Shna animation jadi animation kibuni ki clips the Shna na phone the MVR da perchangau Shna komputer kenango em the experience ha komputer la nei bha ga gua Shna ga phone ta gua kam ki basic ga gua kam gua tiba nau le kaman hai ki komputer namo em tra basic nga then ye will depth Shna to overall ta will let ha phone with the edit la phone will let song la phone General, we got him. We got Ukiang number, sire. Bravo! Rio! That's a very good news. The head of the Lord Tinkel, we captured him this morning and locked him down. All right, Major. Go and spread the news to all the lieutenant colonels. Tell them we'll have a meeting right away. And bring the Lord Tinkel too. Copy that, sire. Challam Tinkel, we were glad to have him by our side if he wishes to join us. Kiang, lerku ami esok lekre na og sorkar. Kesorkar kena mi kida go pediang ime. Yo lek mine ni jingjar wara ya. Kisuk ikai ke Tinkel. Le iklam esok ong umi na gi negeri kendau yang ilura. It's his decision. Tell him I'm trying to help him, but if he rejects this,
he is going to face the consequences. Kerai de yang mekyang. Unius hab temu rap ime lekret lang mu sorkar. Tang lekentek yan mi ni pucitong ime lek kat kam kan. Ban ni ngajit oyo yap. Ne benta keri ban yo imo kam chukriya kendau lujong. Duhai tengkir yo mana kame. Hejing sket uyen yedami keri ke kendau. Kadau yo dekor ke sepak pertai bah me. Wabam pengam pada ini kita oleh. Whatever it takes, Kyang should never be kept alive. He's a criminal, a murderer. He's done no good to us. He ought a death sentence. We must hang him publicly to lose fear to his followers and to avoid any further troubles against us. And so, according to the article from the British Constitution, Kyang is sentenced a death penalty. Keri, kentai wacenrang. Yenya neho telepasi. Bozaki, yele percaya wakini ki dole. Ki utmu kune ya keri kemuluk ke yang i. Ukun mopi yakini ki kenten wahak waklamane haperdi yang pi. Walakur ikmara chami singi. Keri wamia yang apa cispasnya ulai lut ko. Lakur kmat wana chasat singi. Keri wamia ke yang usaka hai chongbro. Kiang nang ba klawet keri. Yap mi hak kiti ki perem. Hak lepau trek ukma chonglat kat pras pa an roho ar. Tangki kenten khadok mi tang imgi hei hadok kat ni kam wa ong mi kurun ikmat mi chami singi kam te lai lot keri ha u khasan terek nai sepra ka kandes pa so Mar palangki ha kajing shisha udai umar mar ke kenten mar kedai ganam ba keburam bakis mensyua ki ai yo no briu obadon ke bormet kabaklen barubat hok ya kakam na kabentah kesnang katau te umar palangki ro uda yo ya ganam mar na kisi mensyua uneu ramha kejentia umar palangki haga jing shisha la kaya haga yeng jong galiti bamon hasutna ulong ubriu ubatrai hok barbakloi bantrai yakikam udon ya kamet kabaklen palaantad ha kajingjrong jong u karatam ya ganyoput long ba ulong udong tre jong usim jenjapur bat ulapenjing ya bontli ki mau bena ha keleng keripnar kamtam ha jenjapur bat kumcu uthau ya bontli ki mau tli bat kilenti kisengke onda kisim sutanga kila yoban dekhot ya kathor hado salhat umar palangkiro ula kenria jaka no Shna tiang bad ulai no Shijenjapur tang habau usim udan kam yu hagata por umar palangki kumgi wai ki paranang sungshnong uhaban lai yo shado sharaliang namar umpatan yo hanatiang ha ko wai kesngi yo haraliang haga por ba umar palangki urang temu wan pai no shieng la hab kansan uslap bajur la ab kanoro utau slap uman jam satya kumda umar palangki ulai pan kunum no na kejeng jong dolo raliang kenang panyo re slap enrai onda ula poi hangta ka kon khado jong uta udoloi ka kren biria danda yu baun re slap hau mau kunor hadin hagata gayo uro habaula yo bor kumta
ulah lai barra yau tau mau hadu banda boy hanatiang padai badonu neu mau hanatiang na kikan ria no ya gayo naraliang shanatiang habakan ni gayo hanatiang kanang he umar unang penjendai shosho ya kan ni gayo nakabathung shibun ki mau bana bat ki mau kudor yau tau mau bana ubajrong arpa praputam ro dei umar pelangki bawan ring na maus nirang kat badang ya kisngi kata ro umar pelangki unang lebha ya kesnong kathau henrei tat kani kejing lebha jong u kidang don pat kiryung snyu kibatmu ban penyap yu long ba kila penchoy bunjai yau sim ban yekun ban penjele ya umar prakijing thau betriem jong kamariang henrei hakabakut umar pelangki ulawan rabai yaka jingjob kita kirius new kila bat kli bat kiwat sakiwei bat kilat hakabakut ki penchoy ya usim ban pha ya umar ban wankit daw weu mau bena uba heba bat dai hang ne ba umar pelangki jongi usha rem ha kirius new ki kum men le yarab ya umar hakaba khle henrei ki khanya tang e penban yauta umau hado ba ulakalon pat ban yap ya ubapli umar prangki hangta hashant ban pentik na shushu ya ka sab jong wanhi la sakhiru ya ka jingdro jong u markhmat ya wei parlok ka baki khat aka khte nong wei live painting Gila saja Jylliew. Ini yang di kami beriba di koni roh ada beberapa UM di jalan kesap agak rawin. Kau Wanhi kau kan fraksi yang ini, kau ada MC tu kata kesap kau kertang. Buat dengar Jylliew roh kamu roh. Nulti ada dah kijing dah khmat yang o, tu ya artiu kali ni dia yang o, ini dia kamu beriba. Idang itu kita kelat kebuy o, orang tanjo dengan direkam. Roman serupa kau artis, wa benar irong, wa benar inam. Haga senang ketau, wa keri orang koi. The message ko nga ko au age ki inang Challam kam jo le ye lock joy wa em ye wan sam wa beni ga perthai beni ba ga pi kita ke sab ko mp ko e blai ne pha ke sab hi wo de e do blai ye ba ga pen im jai pe ye ba ga make a living kam kenuksa go e pi da i do kat ni i mi ne bor ke sab yang pa go o pen yo perthai te nga kerpat ai pi lock joy wal ja MP ko wan sam penyo ga perthai. Namaskar. To stop the spread of coronavirus disease or COVID-19, we will have to stay indoors. Step out only if it is very essential and keep a distance of at least 1 meter. Hello? Hello, Kerchan. Hey, cik Mina. Senyau ông kamu đã em yok coronavirus sedang musak mi. Testene, iu sak saya nimtip di yang kaman pula. Im gat nis dua tin saran niam lok. Sekete Kerchan, mi kaman lok. Ye mi yuda non nuknyang kat nepot karwan ni la. Baik lok. Mi ham tin sar. Han leda em nu kujut hapok dong, hapok chanong mi la. Kuna yi mi ham do jengkat men.
Neba yomi. Emi gila tu ne. Wo yeda yo let mi yo anu knyang. Iwanang kong. Sap ye kemas kacawami walai mi hewan tau. Iwar saja kiktimi man ga cigamta kam jole achwa wo mi wo lai mi chaiwan wa haiporo wan mi naiwan kam jole em kam haro ya ihan sanitizer iwale antat wo hi chengai mi kamwan ruput na kiwi bru hewan i thau ba wei wa am kta ya ikmat ikmut dene iktin mi iwaso percang udam umi ulai sakit tahu pek ba ada wam to UMK ada senyau mi wa indo kai ko dene cham chitom mi he ring se li e jing tip lura sakit doktor dene sakit hospital te kites nerki kilat wow yeda yolet nu ngat honu klam COVID-19 kublai cibur chan yai te wada betai mi nga ular mi au bot ki kam betai hi mi toh mau mai te mi lek sendong demiat senelok ha ta